Kia ora e te whānau, kei te pehea, te atua e te rangi, kei te paki. So how's the weather today? It's fine. Whawhetai maupeke o tua I he ene tauhi mai tau mo'ui o tau wa usia mai ai pongi sā pate koe aho woful mā ono eni o sepitema. Ka inga koe mea pe tolu o whaikia toka ngā I he aho ni koe unuaki o atua whakamālo no ta hounga. Whakamālo ka te motoro ne talango fua ke ngai tūtū ni. Whakamālo ka ki motoro ne whakahoko ha mo sivi COVID tāhiwa. Me whakamālo ka te motoro ne whakahoko ha mo huhu malu'i COVID tāhiwa. Koe ahon koe ai koe whamā uruaki ma upe koe whamālo. Koe ua mantua neafi ne tuku mai he pot ngai mo ui he whamatala. Na iai e toko taha me tū take ke na iha whare mahaki wai takere koe talatala hono kuke pe ai hake mo ui he COVID tāhiwa. Ai ko hono wai ka taki o ka pau o kui ai ha whakailonga. Fonu, whakailonga ngai puke kone whakaita momoko. Pe kua whakainga whakailonga puke puke, ka taki. Sayang hano whakapapau I whakahoko hao sivi COVID tāhiwa I he wawe taha. Peko hono tolu koe huhu malu'i COVID tāhiwa. Koe na kua tuku mai he tau palau whesa koe o kune whare e eikpare mea whikau aki mo e tola he kou fuwhia mau ke huhu malu'i COVID tāhiwa pia tau toki malua he whonua. Ai au whia mau whonua kau toke pese te hiwa noa. Ai kou koret ke tau kaumua ki tau tolu iai. Koe kainga haa moa ena o nau huhu malu'i COVID tāhiwa lo tōpingi kona o mangere a tāke ke mea tahi o merere whakahoko hea huhu COVID huhu malu'i COVID tāhiwa. Pea ka aikai, ko malai whakapuna nau kei tū mo e lau, pa pehe whoki ki he Trust Arena kona I henta soni, mea at ki ai peko e halale no ti I manueringa toni. Lahi a pita penga I wheitu ke whakahoko ai a huhu malu'i COVID tāhiwa. Ko ia pe, koe o atu pe e whamatala no pe ko ate ahoni, tala monu atu ke he tau au sia mai ai sāpate whakaosi o e mahina koni ka September. Te utuk whok mai whiawhi o ata whamatala hiri, a tuk mai whamatala ai potu ngau e mo ui. Kia ora e te whānau. How's it going? Today is Sunday the 26th of September. The weather here is fine. Just three things today. One is just big thank you. Thank you for everyone who's following the alert level rules. Remember, we're alert level 3 here in Auckland and the rest of Aotearoa is alert level 2 Delta. So thanks for doing all of that. Thanks for vaccinating. Thanks for testing if you've got symptoms and, thank you for talking to your family about the importance of all of us getting the vaccination. Secondly is, remember yesterday, the information from the Ministry of Health yesterday that someone presented themselves at Waitakere emergency and then after COVID tests they found to have be positive with COVID-19. So that's the second message today is if you're showing any symptoms, cold, runny nose, do go out and get a COVID-19 test. It's better to be certain than for us to diagnose ourselves. So yeah, do go and do that. And thirdly, the Samoans, Talofa Samoa, the Samoans are having their vaccination day today, Sunday, at the Mangere Town Centre. So if you're free, all you need to do is drive on up and get your vaccination. Take your bubble with you. 12 years and up can do that. As you know, the Professor Sean Hendy who advises our Prime Minister that we really need to get the country, that 90% of the country vaccinated means less people dying. So if you can do that, that would be awesome. Get vaccinated today. I'll be back later on this evening with an update on the numbers, but just for today, have an awesome day. At the moment, what I ask you in Te Reo Māori is what's the weather like today? And at the moment, it's fine. It's fine today. At the moment, well, have an awesome Sunday, the last Sunday of September, and I'll see you later on tonight. Ka kite.